العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنلما تنسيك والله tirang tanuk والله ساميا قون تتنو سانقيا ماي ميت أورا aparabu sa panagun taman tanu sa kap kesabuti tanu sang kaya gamat tanu agama Islam. Isay ni kuya mana niyan na panagun taman pagilayin wallah. Ang bilasan yan sa magpiya. Ang kaya panagun taman siya kuya gama. Kaya nga panagun taman na matatagur kita no, udi ini miyatud. Sa kasusuat wallah na kapakaya sila kawakat dun kapakaya lumyukasan na yakadunun na kapamaganta ayakadunun na kasugal ibarat kakakkalilidai siya ko pagtautano ang kai akam basa merang-berangad na kamberadusa at kesakuran sang kaya manusia na pagkausar yan sa panaguntaman yan. So sa mga tagiyang kai kaya pakon tutino sa may oras na miyat sigurado panaguntaman ko agama Islam. Miyat sigurado asar kamakapaniya at tanong ng bilas sa narkit tanong wallah. Yung ito ka ba sa tanong kaya panaguntaman iman mabubukalag sa dilimayong din ng berang-berang nga iya panaguntaman. Nidagdan niyo man ang kaya panaguntaman iman pagbusaran tanong. Hiling kasya ki uto ayat panaguntaman yan na umandun mapita na kumakadun sa pen na dadangaan yan agyang puto ayamaan yan na sida na taman dun sa magibi kapakaya di sembayang saluro sa hidup. Siya ki uto na panaguntaman yan na mambu na dadangaan niya ng mga dinisoto na kapakaya sembayang saluro asar kataman din sa magibi. Jemanan niyan na panaguntaman mabubugkalag sa dalmayin na udi ini kang grade yung Quran na sigurado at grade ang panaguntaman. Yang kaya panaguntaman apugusar ng tanong kadid na pilawiyan tanong kapugusar tanong sa panaguntaman. Mafia marata na udi ini mabaloy ayat palatik kunian ayat panurian na sa Quran na sigurado at yumpak at panaguntaman na krido. So sa manaya na kagini po pilano at panaguntaman tano malagid umapia pagusaran kaun anta kamarata na kailangan asok kababaloy ka Muslim kaginan ikibibida ka na mabaloy ayat tumanur ka sangkaya kapugusaran ako panaguntaman ka na sa Quran. Kailangan din asok Quran ibaluin ka palatiku sangkaya kapugusaran ako panaguntaman ka kaayang tadi kapakasi. Upama ka saka na padigang kasasda sansa padiin na kumiyabalaga ka na ayadi kapakasi ang kota panaguntaman ka na mo maswa ko tayo simbayang ka. Kauto. Di ka pumagakal. Na ayat turur karo na sa Quran. Sabi pagukitan ka. O puna ka di kuwa sa Quran. Ayang kapalatik ko. Ayang katumanur. Na kumbili kapadigan. Ayaman na niyan na. Di alagutian ko sambayang. Ayang upipikir niyan na kapakalaba. Na apiyan niyan miyakan sa salaporo. Kaya niyan nabaliya sa Quran. Agito. Ipalatik ko niyan. Dan yan nabaliya sa Quran, ayan yan tumanur. Nagyo yung mga suang kaya kapagintaw tanong. Malaaso kang bubunuay, malaaso ka titipua, malaaso yung mga ananiyan, pagkaid ng mga awidaakan, madakalas sa individual, madakalas sa patulisan, kakagi ay mga tao, ang didakal, nakalabuubay ko kuwa sa Quran, ayayiran ay mga ananiyan, napalatik ko. Dira na kuwa sa Quran, ayayra na katalog ay pinitaw sa ikunya. Namiyak kong tangso ka mo pinitaw tanong. So sa manay na kailangan amakan dito ng Quran. Kung mababali naman ka na kabinasaan,
Asbab kudatan og kabelu ya Quran ayatan og palatiku na meron parum pakad ng sumanisa na miyagda matanusok kabinasaan ko dunia na adin pina kabinasaan sang palmanamori. Katatantuan na nukatiru Allah aqad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsi wa man amiya fa'alayha sabnar am yakat talimumarkan sumangatan mga rarayag akarina amana ginan suktan nagsataway ng kaniyan, na bigyan yan ang kamapian yang kudunia, na kamapian yang panungan amori, nagsataw adinul minungka, na kinasaan yang kudunia, na kabinasaan yan sa panungan amori. Nagiging, magigida matanong kabinasaan, maka pag-ataat tanong, kakagiawat ng tanong sa Quran. Kada tanong san baluya, ayamanan yan na palatiku, saan kung itanong kapag initaw sa payamanan na niya. Jinan. Ino kayong kailangan amakan dito ng Quran kauditan rumakan na din katuon so kamapiyaan kan. Dano katuon. Ano sabab? Nakayiti wallahu ta'ala inna hadha al-Quran yahdi lillati hi aqwam. At anaging kana Quran na makapung gunanaon sa ikutit mo tol sa daman yang kapsipyan. So kapung gunanawar ka Quran kung kamapiyaan na daman yang kapsipyan. Kenapa lagi ujian kadikan guna na manusia agak pakai sekian. Jika kami yang mengkritik saya itu, kapitir orang mana ada demo. Odi na saya itu na pitir orang nang bidin na kuliah ada demo. Lagi itu. Tadi sekian manusia. Ugi na guna na orang dah belian sekian. Sakatan yung sisipian. Sakatan. Haginan itig wallah ayahdi lillati hi aqwam. Maka punan na ukot tihun to sada ban yang kapsipian. Ay mana ya? Na ukabaya ka so kapakas surga ka. Nan di ka ko Quran itu ya nerka. So kapakas surga ka ayahdi lillati hi aqwam. Di kapakas surga udi ka min ko Quran. Kaya turun kau na so. Kenapa ya turun kau na demokrasi? Di Nabi air kau turun su demokrasi, maka bahasa paparat ya su demokrasi. Quran itu turun. Lagi ginan eketir on wallah asaya sok kabinas aniran ko katilik jirang ko Quran. Saya matatag su kamapi aniran ko kapaginung kaera ko Quran. O kabayaka akapakalidas ka kunarat nan jurga sa ko Quran kaya hindi lillati hi aqwam kung guna na o tituntul sadaban yang kapsipian o kabayaka so kapakalidas ka sa kunarat lagi naman buto o kabayaka so katsibdaya ka kunya nan ka ko Quran ka kung guna na kaniyan tunggu na kaniyan o kabayaka so kapakalidas kamaragnan sa dunia nan ketika Quran kapung guna kanian kaino nakayahdi lillati hi aqwam guna ko titun tul sadaban yang kapsipian na sabab ko kababali yung Quran apung guna kanian ko kamapian ka ada salah ko na kung guna ka rasubu sa Quran ko kamapian ka dunia na kamapian ba naman mawri na ginan ipiakat sana Allah as-sumangat taw adiran paginang kanu sa Quran tak kabinet aliran dunia, tak kabinet ang palungan amori, na sapman sa minung kaon, na kamagpian yang dunia, na kamagpian yang palungan amori. Faman absara falinafsi, wa man amiya fa'aliha. Na upman mayaman na niyan, nanditilatan mo. Nanditil na ka, na ukabaya ka, so kapiakan din, nandito ka po Quran, kapung binunaong kanyan, ito yan raka, kaya ilillati hi aqwam makapang nanao kotitun tul sada banya nakapsipiat o kabaya ka so kapi akan di darupa nan tugas eko Quran kapung nanao kanyan sadid na banya nakapsipiat o pagina o kaya ka sumapia akan gignawa ina kasi siringana nan tugas ko Quran kapung nanao kanyan sadid na banya nakapsipiat kaya ilillati hi aqwam kung nanao kotitun tul sada banya nakapsipiat. So sa mauto na paratian tanu amagatus kaprintu aso kapung kuno na warakatan o Quran ko kamampian tanu na did na banya nakapsipiat sa magatus mambu ka porsyento sa maut na miyak karayag asa katanwid isipiat
Faratayaan tanu asakatan isipiat. Kada asipiat Al-Quran. Na buda asipiat yan. Apakah guna na unian. Kotitum tu. Hagiin. Awid akal ada tanu tag-isu lang sa Quran. Samala ay mo lang. Dan tanu tag-isu Quran. Sa mana awid akal. Samala awid akal. Pagpangilayan tanu sa kamabaan tanu. Nasi tanu di pangilayan ko sa lapaw ko Quran. Pagpangilayan tanu sa kambulungi. Kung awid akal tanu. Nasi tanu pagpangilayan ko sa lapaw ko Quran. Ano ba niya hakit ko na tanu? Ijin na Quran na ayat tanong kung guna na o. Sa kakit tanong kung kamagpian. Na ayat tanong kung guna na o. Sa kapinan bila itanong kung kamarataan. Na tanong awid di akal sa Quran. Sa kasabutan tanong ang kana mapapadalun. Umani ko na pagusar sa pamikiran. Nagkapakaipan aplo na niyan sa Quran. Kairakuan na ad na mga katirukuan kasan sa Quran. Apkakuray na naka. Sadang kamakidam nakiurik na nakaswallah. Ano na ibarat yan? Ad na mga subusan Allah. Agad pa kaya kadap na namuma. Asubun din ito. Subun din ito Allah. Kaya maanang ko ta kagiraw kadang kamaw manarimbang kas Allah. Dili yung kaginawang katuin. Basta ad na mga subusan Allah. Agumiraw ko na dap na namuma. Ay susubu Allah. Kaya maanang manarimbang kas Allah. Na kenabang kapipikir baka primbang aswallah. Ugi nagiti niya mana ang kota tindig ka. Kaya kuriksunan na penasianan mo ma. Andi mo tayo susubu wallah. Namiya kadakadakalan sa Quran. Allahu Akbar. Na ayat pa nan. Aka tamang wala na kuriksunan ka. Sadang kakay ng kay. Na kayidan nilalak wakal ka. So sindo o Quran. Dahil nilalak. Nabubo ay matatabu wakal ka. Aba susindo o Quran. Naginan. Tama sa suara. Kiurik sunan ka. Inuminus wallah apitirwiyan. Awakadaka yubayinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qilun. Padaka lamang ayat sa Quran na lagi dinan. Lagi di mana bupak karya ginarap tanong wallah. Sumang ayat yan. Kaanyo putusar sumang akali. Adno tuya kapakaw kitawon wallah. Na pihak karya ginarap sebenarnya pihak karya kanus sumang ayat. Kaang anyo putusar sumang pamikiran niyo. Haging kayak Quran. Sakya kamustiyon wallah. Na liqawmi yadhakkarun. Udna liqawmi yasun. Pagitaw. Para. Kutrima aniran. Para. O pagitaw. Apun gida-gida. Habusar niya na sa pamikiran. Habusar niya na sa Quran. O uman. Ipagkaid na munasabah. Masa. Nang pagkadait niyan ko Quran. Saka ayon niya ko Quran. Na ipunggulan yan. Nasa dirong niya Quran. Na din yung ipunggulan. Hagiti kebti Quran sa zikr. Atadin-tadin. Kaan kapkatadmi. So Quran. Wafiaan na. Ipungbilabag ka. O ino mga day. Guguna na ulang ko sa Quran. Ito't pururak na yung Quran. Na mapapakaya pungbilabagan. Anta akadi. Hagiti kebti jirun sa iyo. Hagi. Sumanga akal tanong na sabab kudiru na katatagu. Pasabot ko Quran na miyak kalubay-lubay. Miyak kalubay-lubay sumanga akal tanong. Aya kapag kabagro mga akal tanong. Kaan tanong ka pa slate yang kaya tirumpia tanong kaya. Na mabaloy. Aya. Panarima. Amaalus kung mga pamikiran tanong na sabot ko Quran. Haginan. Hindi uwang kaya ayat. Sakap diraw Allah. Ala'allakum ta'qilun. Si'ik Quryan. Oh, kaya pakarya daw Allah kung mga ayat. Na pungjira wala'allakum ta'qilun. Kaan tanong mo sa mga akal tanong. Ano sabab? Na upuna kijin ka na akal ka. Na ayam ibibin sakon. Na kanaba Quran. Kanaba ayam ibibin sakon. Na sabuti ko Quran. Na ayakag kilayang ka kuribat na benar. Na ayakag kilayang ka kubnar na ribat. Na ayakag kilayang ka kupakan geguna na pakabinasa. Na ayakag kilayang ka kupakabinasa na pakan geguna. Na ayakag kilayang ka kupaka mapia na marata. Na ayakag kilayang ka kumarata na mapia. Dia, kung tanang kaya ka pinto tanong. Kakaya dia, kapupakay lang yung mga tao. Dia kapupakay lang yung mga tao. Kasabab, udah tagu kung mga utakiran sa Quran. Mismo asiran ng mga Muslim, nadakiran sa Quran. Kaaya matatagu kiran na sabut si Kulumpang, sabut si Pedro. Naman pa na matatagu ko utakiran sa sabut si Pedro,
Hadiran awid na akal ikasabut tirang kumaan amata tagusan sa Quran ang tulilan sa mga ulama Iran. Andi man ikasabut tirang sa nga mawa padalum sa Quran. Gina nagiin ayama anaya na sudiyang ka kamapian tanu na diyang ka pukapititan ko Quran. Na sadiyang ka akawatan tanu ko Quran nagitudiyang ka kabinasaan amawa padalum rakitan. O 70% waka ko Quran ka, na 70% waka magpiya. Na o 70% adin ka ka Quran, na 70% ang kabibinas ka. Ano sabaw? Kagiging ka mga tawasilip ko na niran sa mga ayat wallah, na piyak karayag wallah, ad abba kalawang tiran sa kasalim. Waman azlamu mimman dukta bi ayati rabbihi fa'a'rada anha, wa nasiya ma qaddamat yadah. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. Katanya, dia penama kalawan saking itu. Dia penama kalawan saking itu. Otawa miya alwirun semanga ayat tu kadnanian natjali kudan. Miya alwirun katayaki. Ang kaya Quran na kung guna kanian sang kanakapya akan digal kung guna kanian na panayaman na yagin hindi katatago sa ginawa sa Quran aping guna na kanian na rin napya kalipatan ka agam yang gilbag ka mga bisa yang gilbag ka kakapir pya kalipatan ka hindi katatago sa ginawa ang kaya katiru wapa ini saya naka sang katiru af kilalulalu katawa niya katakat kilalulalu apa mak kahit katawan tanong siya beraka mama. Bindi pamimikiran sa diyan itiro. Niya upakat tanong sa saya kaya na bindi beraka. Kuman itiro niya na di benar. Alam mo tanong pakalpas di bu siya ng benar. Na yung ko ta mga subuan wallah abang pakalpas at kung kang gilbakan ka yung ka mga ini sa parian akapilang gilan ka bang kadug pakalpas ini siya ka ang mutakat tiro wallah sang mutakat wa kidig na mama. Siya ka palagi digasiran. Jadi, yung ka na mga tawat sili kudaniran, ang kaya mga ayat wallah, ano yung imbalasiran wallah? Ay imbalasiran wallah. Sebab sakya tali kudiran ko mga ayat wallah. Mataan at tig wallah at tig unamis sa mga pusyan sa totoo. Diran kasabutan sa Quran. At tutupan wallah. Diran kailay. Nabaubaya kailayran, nabumaka ayong ko Quran. Nabaubaya pamimikiran na pamimikiran na ayunan ko Quran. Di. Hagit itu pangkiran wallah. Siap pangkiran wallah. Nagutiag umi. Saging kuto ayam ananian na mga tangiliran ang kuto uli. Di siya na jiran pamana dia na da ababayaran sa bayar pagkindang ka mga ayat wallah. Udunang kasiran Quran. Na jiran tirimaan sa Quran. Sadim. Hagit wallah. Agin ka mga tao at tiyali kudagiran ang kay ang mga ayat kami na nagidisiran ng mga himar. Ma lahum anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum sumurun mustanfira. Ang tinaimagbibig nila na kamagpiyaan sa kaya talikudiran ng kotadyadim amaan aginan sa Quran. Lagi disiran dinaki o mga himar ako tunggon. Lagi disiran din o mga himar ako pilagwi. Agin na namiyak karat-karat anan na ibarat. Ayam ananian na ubutwi ka sa himar na yaman na din, baling ka amama. Kauto. Aging ko ito himar. Lagi disirang kuno mga himar. Dito itigo Allah Ta'ala, at agiging na mga tao, at yalikudan niran, deran lilingaya, deran inang kaiso Quran, kaberan dinat yalikudan, nang paganasiran wallah sa syaitan na yung padairan. Aging niya kasakit ito. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى وتلف الدنيا نتيب والله ستد مقد نيا ما أنا أجينا القرآن أتيب من المفسرون ما أنا تلف الدنيا نسوا القرآن إنه تبتر الذكر كأن بكتني ولمن أمسا وقبل بقنقا ولمن أقلبك na anak kapkatan ni sa Quran ay kanina itiyang ko Quran ay dirong kapak kayo ng Quran nasa tawat talip dunya nanan
ang kanan Al-Quran na singgenami sa syaitan. Fahulahu karin ay mampadayan. Ayak karin na di kanyan bililagin. Tuturugin ka, makaanaw ka, pagkain ka, sisi ka sa siar, anti anda kasu. Tutumbugin kanyan. Syaitan. Siguro nga diwala sa syaitan. Ano nga dumi kumbilag? Anti ni katalipudin ka Quran. Anti ni katalipudin ka sangkan ang Quran. At agiginan ng Quran na ayar ka kung gunanao, ka kabinasay, ayar ka kung gunanao, o kamapian ka, na bangkan ng talikudan, ako to sa syaitan, ayang kayang pala. Ayak karagin yan. Sila ko sa kanam na, kasunggir kau Allah sa syaitan, amay ko talikudan ka sa Quran. Na, wa innahum la yasuddunahu anis sabil, wa yahsabuna annahum muhtadun. Yung kuta mga syaitan, apaga sayin wallah, nagpangalangan nila ng ulala na untol. Pangalangan nila. Ang kota kabog pangalang yan nun, ulala na untol. Na ayak kagigidamay nun na matatagusgan si Kubnab. Wayahsabuna annahum muhtadun. Ayak katatkaperan na matuturusiran. Diram sa ikatawan na matatagusgan pribad, kakayayuti peturukiran ng setan, kabalasuto, amak kayo, ini balasunutuk Allah, asabab, o siya talikudin yan si Kubnab. Ayuto. Waman amya fa'alayha sa tawatali ko din yan sa Quran na kabinasaan na bigyan yan. Ayuto. Diro pun sa lakaw. Nagyang ka na mga tawatali ko din yan sa Quran na dinisisyonan wallah sa mga tawag ka kanarakaan siran wallah. Wa may yu'rid an dhikri rabbih yasluku adaban sa'ada. Sa tawatali ko din yan sa Quran at kadmanan si wallah. Nagpakawkit na wallah ko six amargi. Mana pa kanarakaan wallah. Sa tawatali ko din yan sa Quran. Nairintan ako sa kubuan mo. Upama, kasunius na ayat si itagul, nagkapakailangan tanurun sumab. Ugi, nang kaya Quran, nakawaan tanong, nabatian tanong. Kapakaya isa duwat tanong, absolutun matiya. Piyak kamu mustay ni mga Muslim, katatali maaniran na sa Quran na ayaran yung sigung piya natatali ko diniran. Aakal nila na ginawiran. Mastaan niya mga Muslim. Aakal nila na ginawiran na. Kapapara, o pa makatiti Amerikano sa Quran. Kung natutong na Amerikano, na ilayang kakap. Pumulay ro. Tanglo ba kami, yakawat-watang ko Quran. Allahu Akbar. Di, iman tayo, kikipantagdan ko Quran. Jadi tiga wallah. Gina mu'min dun. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka. Sata talif dunian so tadmarat ginan so Quran. Narkian so kawibi masimpit. Sangka dunia nasa ipong kalau mana muri. Wa nahshuru yawm al-qiyamati a'ma. Naqtabuya ginamit kalau mana muri ya buta. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Girawan lang. Ino akong kinipagwida, buta. Sabi na rago pa kaili ako. May abali ako, katabi akong kudunya, ako pa kaili ako. Tigo Allah, kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Ito man, kami yakataling markanus mga ayatami, napiyakalipatan ka. Bilaktaling markan ang Quran, hindi kakataya. Hindi katatagin sa ginawa. Ayaw ko kapagkatunang ko na may kapalapatan sa maputi. Pinapa. Allahu Akbar. Begitu. Biya kataling marka manatig wallah. Biya kalipatan ka na pakalipatan ka mo. Ti wallahu ta'ala wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli ay ya'tiyakum al'adab baghtatan wa antum la tash'urun. Unutiniyo. Sumabti ay litrun rakkan wa mana aginan sa Quran. Kung unaan ko darakkan pang kapakataling mo siksa sakit ko. Adi may inangka. An taqula nafsi ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu la min as-sakhirin. Pasnit sa manusia. Amat tiru ginawa. Duwan ako dun sakyan direno na kan puno tunutok wallah. Kataw na min direnon, kataw na cuman isa. Min direnon kay gupantag niya po Quran. Bakod niya pa dito di mamagisuisaw. Aw taqula law anna Allah hadani lakuntu min al-muttaqin. Kuna matiru na upama ka tuwa ko Allah. Ya beli aku na pudu kumya manang gila. Agin ka na mga tao niya manang gila. Nasiran. Kaya makna niya nagkakang hikir na guna sa Quran at turuan. Aw taqula
أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Udi na matir ang kota ginawa. O kasanhin yan ako kaseksaan. Ha, ubak kubo kipakakasun. Ubak kubo pakakasun. Siya ko dunia. Karya gananola kung mga pud, siya kung mga ayat yan. Adi sirang kung peratya. La yu'minu nabi hatta yaraw al-adab al-alim. Jirang peratya ang sa Quran. Taman sa jirang katalin sa neraka. Ayutu. Ayutu yung peratya ang kabilar sa Quran. Dahil nakiatan din sa neraka. Yaudah Allah bala qad ja'atka ayati fakadzdzab biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Kena kami yang kata dia markas semang ayat kami. Dia akan buka dia boleh ke apa di komite takam. Jadi kailangan ayat mana ni yang namakan dutun Quran kataman saditan run min nama tatab. Mata taab soal begin tahu tan sangka dunia. Titu nama tatab. Dia ikabaluit udaiya ku penulun si wallah ama payqadru asbab Quran. Da salakaw. Di wallah wa man ahsanu qawlan man da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Da ama qalawan sama payqadru qutaw ay punan wallah. Amin gilba ka sama piya apitir ena pada ku mga muslim. Tak nak pekalawan sama pihak teruk. Engkau itu sudah pekalawan sama pihak teruk. Bahasa disab teruk ni nama pihak. Pihak ni apa kabul? Nanti kau biar pihak kanan. Kenapa? Kenapa begitu? Ayat bapa dalam sana hikmah. Nak kaya pihak karya Allah. Aman asdaqu min Allah qila. Dah pekalawan. Kamu benar aku teruk Allah. Dah pekalawan sama pihak. Aku teruk Allah. Lagi engkai apa pegusai ko katir Allah na dapat kalawan sama pia ayamai na suka pegusai ka ko mga ayat ko Quran na juti kababelwing ka ada alawan ka Allah pia kakagi Quran kakagi ayam apa ka Rasulullah timu sa mga presidente timu sa mga sultan kuman ko sa mga bariyo mga gobernador tirusiran sama pia ka Rasulullah na sudaiya di indawa. Nah, ini dia lui. Atikul amat pekatiro kakai ini istirul. Ayat kumakarayan na sumata tagu Quran. Iqul Allah Taala, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayk wa in lam taf'al fama ballagta risalatahu. Hay rasul, natbligh ka sa Quran. Gimana Quranat ibtibligh. Gimana mapapadal mo? Da pumili nun. Kaudin kana ng gulawla dan kami sampai susubuin wallah. Ano ba pumili? Isusu agian tengah Quran dalam ujian isimpay. Kau pun ayat ikidin kau na pamilihan ka na ayaw nga niyan na kau parik. Ayaw nga niyan nakakakarang ituwa. Ayaw nga niyan nakatitidawa. Lagi ikaw mamasaitan sa ngayon masa. Sige wallah, fanasu haddan mimma dhukiru bihi fa'aghrayna bainahum al-adawata wal-baghdha'a ila yawm al-qiyamah. Yung kuto, ang mga Yahudi, mga ahlul kitab, kinipentag nila ng Taurat, kinipentag nila ng Injil, na sabab sa adna rin nila ng mga subuin, piyamimilian nila, na ayam niyo nga niyan, na mititidawas siran, na mikakakarangit tuwas siran, sa taman ng kuwan nga namawari. Kakaya piyamilian nila sa Taurat. Juta piyang kareng wala matabad sa jiran. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ipaparati ay sabiyo, kitab na ungkir ng sabiyo. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Da abala sukung bululasan sangkana pemilih anian sumang ay yung kota mga Yahudi ko kaya pamilih irang ko Taurat maka tanong na sa Quran ay nun ta nakahin ang dunya agus kwalo nga namori nasa Israel berusaha ko siksa malipis na ba kalilipat yung Allah subhanahu wa ta'ala. Na pihak ka mamasa, kapag para-paratean tanong, kamapian tanong, na siko Quran,